Вітаем вас, даражэнькія нашы! Прывітанне, паважаныя сябры! На вашых экранах фальклорнае шоу «Хата на хату». А гэта значыць, патрэбна кінуць усе свае справы і разам з намі і сем'ямі-удзельніцамі пачаць спяваць нашы беларускія песні. У падарожжы па Беларусі нашы калегі Ларыса Мятлёўская і Іван Крук наведалі 10 творчых, таленавітых і вельмі ветлівых сем'яў. Гэта было неверагоднае падарожжа па песеннай Беларусі і па нашых народных традыцыях. Кожная сям'я прадэманстравала сваю ветлівасць, гасціннасць, а самае галоўнае пазнаёміла з песеннай спадчынай сваёй мясцовасці. Против милого стояла, разговаривала, против милого стояла, разговаривала. Правда, люди, правда, господыня гарна, правда, люди, правда, я, господыня гарная, правда, люди, правда, я, господыня гарная. А в селе коровы там пасутся, у селе там курочки несутся, у селе кабанчик в кожной хате, у селе там дети все их хаты. Родня моя, любовь моя и сила, даешь надею мне, и вырастает крылы. Родня моя, тобой я ганаруся, живе моя родня, у любой Беларуси. Ой, не крутися, на устном притулися, ой, я твоя Лариса, нема такой другой. Ой, кто гуляет, ой, весело сковает, на счастье не боится, и ножки золотой. Я ж думала, что тут зелененький, я ж думала, что тут зелененький. Аж настает, хлопец молоденький, аж настает, хлопец молоденький. Вёсочка моя, моя чаровница, ты моя любовь, моя баловница, вёсочка моя, ты моя сторонка, песня про тебе льется звонко. Тече вода в яром, водочку занесло. Водочка тоненька, вода холодненька, моя молоденька. Куры мои, куры, куры щебетуры, не допомнят человека по моей натуре, не допомнят человека по моей натуре. А зараз 8 сем'яў, якіх адабрала нашае прафесійнае журы, сойдуцца ў музычных батлах, спеўных конкурсах, сапраўдных бітвах талентаў. Пачнецца хата на хату. У суботу і нядзелю тэлевізару ключы на вядомым всім канале беларускім з лічбай 3. Эй-бой! Музычны батл «Сапраўдная бітва талентаў». Якія іспыты чакаюць удзельнікаў нашага шоу? Добра, хутенька, открываю. Ці простая гэта справа быць членам журы? Сям'я Бачынскіх і сям'я Клімовіч. Хто каго пераспявае? Усё гэта сёння ў фальклорным шоу «Хата на хату». Будзем спяваць разам. Мы рады вітаць нашых сённяшніх удзельнікаў. Сям'я Клімовіч, вёска Сямурадцы, Жыткавіцкі раён, Гомельская вобласць. І сям'я Бачынскіх, пасёлак Юбілейны, Ваўкавыскі раён, Гродзенская вобласць. А вызначыць, хто ж стане лепшым з лепшых, давядзецца нашаму паважанаму члену журы, народнаму артысту Беларусі Анатолію Івановичу Ярмоленка.
Анатоль Ярмоленко, народны артыст Беларусі, стваральнік і нязменны мастацкі кіраўнік заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь «Сябры», спявак з самабытным і унікальным голасам, вытанчаным густам і чалавечай прывабнасцю. Яго песні суправаджаюць нас па жыцці. Алеся, печкі-лавачкі, у крыніцы, Белавежская пушча, Беларусія, полька беларуская і многія іншыя. Іх спяваюць на канцэртах блізкага і далёкага замежжа. Многія сталі народнымі, застольнымі песнямі, якія спяваюць сем'і, збіраючыся разам. Рады вас вітаць. Привітання. Добрый день. Скажите, коли ласка, Анатолий Иванович, что для вас белорусская песня? Для меня белорусская песня – это мое жыццё, это мой лёс, мое каханне, моя душа. И великий дякую вам за то, что вы у своей души бережете вось так нашу белорусскую песню. Дякую вам. Катя, скажу тебе по секрету, нелегкая праца у нашего журы, им не позайздростишь. Ну так, конечно, Иван, я згодная, але справа ў тым, што ім, конечно, праца, а нам, іх гледачам, вялікая радасць і задавальненне. Ну і ў якасці падтрымкі сустракайце вядучая першага этапа нашего конкурса Ларыса Мятлеўская. Вітаю вас, дороженькие! Добрый день! Добрый. Я до вас не с пустыми руками, як заўсёды. Принесла вам заданне. Калі ласка. Ну что ж, и конверт, Катя, хутенько открываем и зачитываем задание. Добра, хутенька открываю. Глядзіце, шаноўнае спадарства, тэматычная песня, прычым не проста тэматычная, а жартоўная песня. Конкурс прыпевак, песня супернікаў, цікава даведацца, што ж гэта за конкурс такі, і сямейная песня. Некоторые задания семьи отрымали загадзя, а некоторые задания будут для их сюрпризом. Ну что ж, мы можем пачынаць, і першае заданне, Катя, будзе... Няхай гэта будзе, паколькі я хачу добра павесяліцца, жартоўная песня. Вас вітаем, шчыра вас вітаем, шокі. Сям'я Бачынскіх з пасёлка Юбілейны Ваўкавыскага раёна Гродзенскай вобласці здзівіла нашых вядучых шчырасцю і адкрытасцю і асоба трапяткім стаўленнем да бацькоўскіх скарбаў. Вы трымаеце іх у сваіх руках, гэта як, ну, эстафета пераемнасці такая, да? Это чисто трымаюся за бацькавыя рукі. Матчына хатка, дзедавы гармонікі, пашана да продкаў і цудоўныя песні. Усё гэта сям'я Бачынскіх, усё гэта сваякі. Не здарма нам людзі кажуць, вот што значыць сваякі. Добрый дзень таму, хто ў гэтым цудоўным даму. А людзей тут цераз край, хоць ты лыжкаю мяшай. Мы ўсе вам рады, і мы ж вам да парады. І, як кажуць добры людзі, хай вам даспадобы будуць жарт і песні. Бо без песні жыць няёмка, хоць ты трэсні. Паглядзіце, браткі, дзяўчаты ў нас стаяць як квяткі. А хлопцы, ага-га, казакі. Дык што ж гэта за калектыў такі? Знаёмцеся, сямейны народны ансамбль «Сваякі». Ой, зайграйце, музыкі, сёння дзень у нас вялікі. Весяло спяваем і вас усіх запрашаем. Хлопец удаленькі, можа б ты жаніўся? Колькі ж было дзевак, чаму ж не ўлюбіўся? Можа, ты, малойчык, сырам падавіўся, што ў такія леты лысым ты зрабіўся? Жартоўная беларуска-народная песня, а чаму ж ты красны? Потому что
А зараз свою жартоўную песню праставіць сям'я Клімовіч. Сям'я Клімовіч з вёскі Сямурацы Жыткавіцкага раёна Гомельскай вобласці ўразіла не толькі зычнымі і надзвычай прыгожымі галасамі, але і цікавымі сямейнымі гісторыямі. Я сколько себе памятаю, столько мы спеваем. Кури мої, кури, кури щебетури, не допомня чоловіка по моїй натурі. 5 пакаленняў адной сям'і сядзелі за шыкоўным сталом і спявалі. Я же молода, журилася, я же молода, журилася. Дороженькие мои, я вот литерально, здаецца, учора, вот только что я была у вас, слухала ваши песни за столом сидячи с Иваном Ивановичем, мурашки по скуры, и тут мурашки по скуры. Але я вам хочу сказать, что якое было у меня сегодня здарэнне. Вы мне побачились у сне. Вот литерально перед программой бабулю убачила. И я, ведаете, думала, як вы яе возьмете с собой. Я таки человек уже во узросте, мусить не повязывать бабулю. Якая мне была радость, як я раптом бачу, баба Надя. Ну, за правды. Уявляете, вещи сон, це правды, вещи сон. И я рада, что это все ж таки не сон, что вы тут. Як вы приняли решение принимать удел в этом проекте? Мы собрались все и вырашили. На совет. На совет семьи, да? И На вырашили, совет семьи. и вырашили, что треба ехать. Кому як не нам. Каб засталася памяць, нашы песні, якія ідуць ад бабулі, затым да матулі, да нас, да нашых дзяцей, унукаў, павінны перадавацца. І таму мы вырашылі, што гэта павінна быць. І у нашай бабулі адкрылася другое дыханне, яны ўжо збіралі грошы на смерць, і тут як Життя протягивается. Скажите, что поменялось в вашем житті после выхода программы и нашего приезда до вас? Усе пыталі, калі будзе выходзіць праграма, каб хоць сказалі, калі будуць паказваць. Каб не прозяваць. Каб не прозяваць. А як ужо паглядзелі праграму, то уже звонки уже не переставали гучаць. И однокурсники звонили, и одновязковцы, и которые в Минску тут живут, и с Литвы звонили, и у Польши глядели нашу программу. И все так были рады и задоволены за нас, вот, за наш коллектив, за наш поселок, вот, за наши голосы, за мою родную семейку золотую. Зараз наших удзельнікаў чакае вельмі цяжкі конкурс, конкурс прыпевак. Здавалася б, у чым цяжкасць? А цяжкасць у тым, што нашыя канкурсанты павінныя былі самі напісаць прыпеўкі пра наш канал,
пра нашу перадачу, можа быць, нават пра нашых вядучых. І самае галоўнае, зрабіць гэта някрыўдна для нас. Давайте паслухаем, што ў іх атрымалася. Іван з Ларисою завітали до нас ужо не в перший раз. Цілий день вони здимали, каб сьогодні бачили ви нас. Дякую вам, що запросили, ми захвалювалися. Гармоніки бубен взяли і тут оказалися. А у Беларуси вёсок много, любим мы у вёсны жить. Сегодня зваться лепшей хатой, попробуем заслужить. А ми народні артисти, співать пісні мастаки. Гурт сімейний і народний, а займемся свояки. Ёсць у нас особый дар, кожны хлопец гаспадар. Ну а кожная дзяўчына прыгажуня, гаспадыня. Песни мы усім спевали, и у музей свой завели. Скарбы продков показали, что нащадкам зберегли. На Телебаченні у вас нам вельмі сподобалося, а мне б з Ларисой сябраваць, я б не отказалася. Ты зайграй, баян мой любы, польку рэшце весялей. Не крывіце, хлопцы, губы, я для друг усіх мілей. Песня наша є багацце, дзеля песні ёсць жыць. Каб і песні нашай сторонкі людзі не змаглі забыць. Песни льются по землице, мы одиная семья. Будут петь и наши дети, как постей была яна. Мы жадаем всем здоровья, многих год життя. Нехай праця буде вільною в хаті, повній почуття. Мы играли и спевали, вы усе нас слухали, а теперь чаргай нам, как вы нас послухали. А зараз паслухаем прыпеўкі ад сям'і Клімовіч. Як на гори, на хуторі, дівки коні куталі, куталі, старалися, на програму к вам збиралися. Эй, бой, веселей, чернобровая, каблучков не жалей, малиновая. Эй, бой, веселей, чернобровая, каблучков не жалей, малиновая. Свет Климович до вас приехала на свято, на канал Беларусь 3 хата на хату. Эй, бой, веселей, чернобровая, каблучков не жалей, малиновая. Эй, бой, веселей, чернобровая, каблучков не жалей, малиновая. И Метлевская, и Круг до нас приезжали, речи ладные вели, мы их частовали. Эй, бой, веселей, чернобровая, каблучков не жалей, малиновая. Эй, бой, веселей, чернобровая, каблучков не жалей,
канале белорусским с лишбой 3. Эй, пой веселей, чернобровая, каблучков не жалей, малиновая. Эй, пой веселей, чернобровая, каблучков не жалей, малиновая. Усе семьи собрались, заголовный приз война. Будем мирные мы люди, нам путевочка нужна. Эй, пой веселей, чернобровая, каблучков не жалей, малиновая. Эй, пой веселей, чернобровая, каблучков не жалей, малиновая. А на Туровщине у нас славные девчаты. Приезжайте к нам в гости, да приходите в сваты. Эй, пой веселей, чернобровая, каблучков не жалей, малиновая. Эй, пой веселей, чернобровая, каблучков не жалей, малиновая. Ну, я в захапленні ад таго, што пачуў, пабачыў. Я лічу, што это такі неабходны праект, і тое, што ён ёсць на Беларусь-3, это выдатна. Я думаю, што ён у гэтага праекта будзе доўгае жыццё. А зараз мы пераходзім да задання «Суседская песня». Напярэдадні нашай перадачы усе канкурсанты атрымалі заданне пераспяваць песню сям'і суперніцы. Гэта вельмі цікава паглядзець, што ў іх атрымалася, бо адну і тую ж песню можна праспяваць аднолькава. Ці настолькі па-рознаму, што яе немагчыма будзе пазнаць. Давайце паглядзім, што ж яны зрабілі з песняй супернікаў. І што атрымалася ў сям'і Бачынскіх, мы зараз і паглядзім. Сям'я Бачынскіх для гэтага конкурса спыніла свой выбар на песні «Куры-шчабятуры» з рэпертуара сям'і Клімовіч. Куры мої, кури, кури щебетури, не допомні чоловіка по моїй натурі. Кури мої, кури, кури щебетури, не допомні чоловіка
Як ви оцінюєте ваших суперників? Яны таленавітыя вельмі, дзяўчаты і хлопцы. Нам спадабалася, як яны спявалі. Дай ім, Божа, творчых поспехаў, здароўя. Мы рады за іх, у іх усё атрымалася. Ну і вся Беларусь адразу убачила два таких розных коллектива. Один с поўдня, другі з захаду. Можно сказать, что мы все прокатились сегодня на программе вот так вот. Прокатились на песнях. На песнях, так, як на колах. Ну что, сябры, а теперь послухаем песню суперников от семьи Климович. Сям'я Клімовіч вырашыла выканаць песню «Ой, пайду я на даліну» з рэпертуара сям'і Бачынскіх. Долина широка, калина высока, аж до долу волем гнется. Ой, пойду я на долину, погляжу я на калину. Долина широка, калина высока, аж до долу волье гнется. Долина широка, калина высока, аж до долу волье гнется. А под тою калиною стоял хлопец з дівчиною. Дівчинонька плаче сльози, проливає свою долю, проклинає. Дівчинонька плаче сльози, проливає свою долю, проклинає. Каб я то Егора знала, не шла замуж да гуляла. Уродная мамки, уродного татки, як вишенька розцвітала. Уродная мамки, уродного татки, як вишенька розцвітала. А теперь я буду знать, поздно легти, рано встати. Позднёсенько легла рано, сенько встала, свою долю проклинала. Позднёсенько легла рано, сенько встала, свою долю проклинала. Ой, пойду я на долину, погляжу на месяц ясный. Месяченько ясный, який ты прекрасный, який замуж мой несчастный. Месяченько ясный, який ты прекрасный, який замуж мой несчастный. Як ви можете оцінити своїх конкурентів? Такие здатные голосы, такие моцные, да, фольклорка, да, вот. Вельмі ганаровыя за іх. Нам вельмі спадабалася, як яны нашу песню заспявалі. Аж да слёз прямо. Малайцы. Зараз нас чакае самы апошні, самы лёсавызначальны конкурс, які умоўна можна назваць песня маёй сям'і. У кожнай сям'і павінна быць такая песня, якую яна спявае на святах, на застоллях, калі сустракаюцца ўсе родныя разам. І мне, прынамсі, вельмі цікава паслухаць такія песні ў выкананні нашых удзельнікаў. Ну что ж, слухаем сямейную песню от семьи Бачинских. Говори мне, говори, говори,
темные ночи не наглядеться, мне твои очи, сними мне страшный, темные ночи. На заботливый огонь заходят люди. Этой ночью я лягу, мы двоих побудем. Этой ночью я лягу, мы двоих побудем. Не наглядеться, мне твои очи, сними не страшный, темные ночи, не наглядеться, мне твои очи, сними не страшный, темные Говори мне, говори, дорогая, дай костер еще горит на лесной поляне, дай костер еще горит на лесной поляне, дай костер еще горит на лесной поляне. Выдатно. Давайте послухаем сямейную песню сям'і Клімович. Под белого да березечку, под белого да березечку, севы кони да люди. Да не самый же он и бежит, да не самый же он и бежит, на нем вагонечка лысый. Он коника да поганяє, он коника да поганяє, он з коніком да розмовляє. Оє коню, моє коню, оє коню, моє коню, похваляється ти мною. Похваляється ти мною, похваляється ти мною, да моєю женою. Моя жона калина малина, моя жона калина малина, увесь роди закрасив. Конкурс сямейнай песні асабліва спадабаўся члену нашага журы Анатолю Івановичу Ярмоленко. Мы вырашылі спытаць, якую песню ён лічыць адметнай для яго сям'і. Складанае пытанне бы. І я так думаю, што сёння мы ўсе разам бы праспявалі «Вы шуміце, шуміце». Так, цудоўная песня. Так, таму што ці гуляць, дык гуляць, таму што, ведаеце, мы любім жарты, мы святкуем, мы збіраемся сем'ямі. Есть такая прыказка нездарма, што плакаў я плакаў, а Бог быў аднакаў, а пачаў жартаваць, пачало шансаваць. Таму жартуйце і спявайце песні абавязкова, і ўсё у вас будзе добра. Член журы нашага праекта, народны артыст Беларусі Анатолий Иванович Ярмоленко быў настолькі ўражаны галасамі і спевамі нашых удзельнікаў, што прапанаваў выканаць яшчэ па адной песні.
дала. Интервалы даже понял. Не хватало Чисто. розуму, замужу дала. Лихою свекровушка, жить нам не дала. Лихая свекровушка, жить нам не дала. Посылала Босеньку поводу меня. Посылала Босеньку поводу меня. Примерзали же роченьки до коромысла. Примерзали роченьки до коромысла. Примерзали же ноженьки к белому снежку. Примерзали ноженьки к белому снежку. Рассержусь на мамоньку, в гости не пойду. Рассержусь на мамоньку, в гости не пойду. Сяду я на лавочку в вишневом саду. Сяду я на лавочку в вишневом саду. Заспою я песенку жалостливую. Ты послухай, мамоньку, кто это поет? Это наша дочера в гости к нам идет. Мне вельмі складана было сёння глядзець эту праграму, потому что так я не думал, что сямейная, просто сям'я, я думал, ёсць нейкія там падсадныя, там самадзейнасць нейкую бяруць клубную, калі прадстаўляюць. Не, это все сем'і. Вось баба Настя 91 год, і там внучка там ей гадоў 7, і яны все вось так спяваюць тыя песні наши. Это выдатна, это так прыемна. І ў Гаротнічыне там таксама калектыў такі моцны. Мне все однолькаві 9,9 баллов, один и другие. Давайте зробім так, нехай проходят две. Ой, з задавальненнем. Потому что Калі б гэта ад нас вы залежала. скажите, что інакше не будзе неправильно, інакше будзе несправедліва. Тому что і тыя, і іншыя, яны на адном узроўні. І я лічу, што яны павінны і Гродненшчына, і Гомельшчына быць у фінале. Толькі зойдзе ў хату гость, будзе ўзята чарка, ёсць гармонік, у мяне ёсць чым не гаспадарка. І ад печы да сяней, колькі маім духу, мы заскачем, як раней, полечку трасуху. Полька, полечка трасуха, не чужая нашая, а зимуха поскакуха, лепшае няма загляд. Для сябе штаны малыя і спадніца узкая, паміж Польшай і Расіяй
полька белорусская, между Литвой и Украиной, полька белорусская. О! Там, где сосны, там и лес, где порог, там Гана, а где же Леся, там Олесь, где Василь, там Анна. И не треба нас учить, обувать у лапти, мы петь умеем и робить полечку скакать. Полька, полечка, красуха, эх, да не чужая, нашая, а ты, муха, поскакуха, лепшая Машака. Зеленка, вештаны малые, и спадница узкая, помеж Польшей и Россией, полька белорусская, между Литвой и Украиной, полька белорусская. Пошли! Пошли, пошли! Не выкидывали икон, не забыли Бога. Наша хата 5 окон, 100 лет и подвоха. 100 лет белая бела, а подвоха сука. И отвечена стала полечка трасука. Полька, полечка трасука, эх, не чужая, нашая. А где муха поскакуха, лепшая Машака. Зляся вешаны малые, и статница узкая, помеж Польшей и Россией, полька белорусская. Тут в программе «Хата на хату» полька белорусская. Вау! Hey! Hey! Аплодисменты! Да. На гэтым сёння ўсё. Фальклорнае шоу «Хата на хату» развітваецца з вами, але праз тыдзень мы абавязкова ўбачымся зноў. Будзем вывучаць песенныя традыцыі нашай краіны і будзем вызначаць, якая сям'я ўсё ж такі стане самай лепшай. А ў наступным музычным батле сыдуцца сям'я Ціхановскіх, Мінская вобласць, і сям'я Еўдакімовіч з Магілёўскай вобласці. А ці вырашылі вы, хто стане першым? Дозволяйте погулять, дозволяйте топнуть, хата на хату, половицы лопнуть. Опа! Другі музычны батл у фальклорным шоу «Хата на хату». Доспяваўся наш раён з карбамі багаты, завітала і да нас хатачка на хату. Хто пераможа і будзе далей спаборнічаць за галоўны прыз. А я молода, не лянивая была, а я молода, не лянивая была. Мінская вобласць альбо Магілёўская. Пасуецца да паясуецца за пляшамі, поехали дзяўчыны, казанамі, казакамі. Сям'я Еўдакімовіч і сям'я Ціхановскіх. Хто каго пераспявае, хто каго ператанчыць. Якое рашэнне прыме член нашага журы. Толькі сяброўства, толькі добры святочны настрой. Спявайце разам з намі кожны тыдзень, спявайце самі кожны дзень. Усяго вам добрага! Да пабачэння, сябры!